Tekale yar kahenengan desirang sane mangkin adot kuning ayam dia. Hari kalan mengpeng nanang mumuing ide sang Prabu Rakwana. mojar te sang kaki ngarani resang Sumali rikala punika raris ngandika kakyamidan sane mapesengan sang Sumali Waring wiwik kaki ring ibu budi mandek hidup punika pratnyan ring nayu winayu. Nenten siapa-siapa punika wantah kakian saking biang sane luwihing kayu. Sang kerya hanir sagorau yar padangguh mau wiwit sangkaning sayang idani raris pranami ide ngawe tenang pamun hati saya yogya senia arente yening mungguing daging mewawos ide punika uduh cening agung sang Rahwana patut pisan atur arin idewani Yot sang sayang pituhun ayu irang arinde yaning mungguing daging pangenikan ide yakti sampunang sang sayil jati-jati miduh kemah kayun ni dewani apaan sedang kita mituh alane ayun yening mungguing pangenikan ide
Yen paradi itu anak ibu kui dewa ngege manggah karahayuni dewani presiden kepanggih. Ya pun duikang niat yan perlaya salam ke. Nah kini tu dewa yen parade buki dewa piwa jantan jaga rusak jagat lengkane makesami dewa. Nianong aduh meh aku metuh hujar nia harente. Nah kini tu dewa ada aneh ngawenang kakian misinggih mau ngatur asli di dewani. Sang ram dewa sir manusia atung yang buat ide sang Ramadewa abdi ide maraga manusia saat nilui langkah juga ayude anireng rana dar wanehan sing jadelen tu gitu jenis tuah langkap senjata ide ring payudan punika tan rentan lian. Payan kapalupuipu balante nguni Nabi punika ngawinang makesami padang nenten sesiwas wantah wadwani dewani punika di bidang elengku ya duga taman sama uduh dewa yang pinekang kakian ide maraga polos nenten uning ring ayu muangatan oruh perang arikan gaganan ke arah semalikeun nenten uning demayude
ring amaran ini Dodan kabehan arisang narapudra rama malikeun enten jagi preside ka kemulian ini ide sang Ramu Dewa Adana pusak tianir hetu nikan awi sirna dadiannya banget Dewa pinahang kakiang wadah sakti nyani tadi saneng aung ngerusak